Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi ngithunywe livesi lelitholakala kuLuka 24 ndaqala kufunza kuverse 13 ngalo lona lelo langa abafunzi lababili bebahamba baya edolobheni iEmmaus lelingaba ngemakhilomitha la 11 kusuka eJerusalema bebahamba bakhulumisana ngato tonke leto tindlu letatendekile bathi basaqoqa Jesu wasonzela kubo wahambisana nabo bambona kodwa abatanga ukuthi ungubani Jesu wathi kubo yini lena lenihambe nikhulumisana ngayo bema babukeka badzabukile lo munye wabo kunCleopas wambuta wathi usho ukuthi nguwe wedwa yini sihambi lapha eJerusalema lesingathi lokwendekile kulamalanga lendlulile wabuta wathi tindhodini waphendula bathi lokwendeke ngaJesu waseNazaretha labe indvodzana lengumprofeti lenemandla ngetendo nangemavi embi kwaNkulunkulu nebantfu bonke nekuthi bapristi bethu labakhulu nebabusi bamnikela kuthi abulawe base bambethela esiphambanweni ngwenyama ngicela kufunza na 28 ngemvume yakho silo sikhulu base basonzela kulomuti bebaya kuwo Jesu washaya sengathi uyendlula kodwa bamqela bathi hlala nathi sekuhlwile futhi sekumnyama ngwenyama ukhona umlamuli emkhatsini webantfu naNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu iBhayibheli engcwele namhla QRB Jerusalem iBhayibheli engcwele namhla liyaveta ngwenyama ukuthi Jesu wasonzela kubo abeva bakhuluma wathi yini lenikhuluma ngayo lo Solomon nehamba bathi usihambini kulele Jerusalema kuthe wathi kuthi kwendekeni uthi yini leyendekile bathi ke lokwendeke ngaJesu logcina bethelwe ukuthula ebandleni lithi ke livile amhla ngwenyama nduna Nkosi yami lithi Jesu asahamba nabo labafundi bathi sebasonzela kulomuti labe baya kuwo base bamkela lapho bambona kuthi wenda ngazuthi uyandlula bathi siyakela manje uhlale nathi ngoba sekuhlwile ngwenyama kulamalanga sitha semuntu ngilomunye umuntu nakesaba wesaba lomunye ngoba kuhlwile ngwenyama kodwa kube mane bekunekukhanya ngabe kuthi umuntu losaba lomunye lithi kana livi hlala nathi ngoba sekumnyama hlala nathi ngoba sekuhlwile lapho ngathi bese baqonza kuthi amandla kuvuka kwakhe angemandla la nekukhanya ngoba yena ukukhanya leli silivile ngcwele ngwenyama nduna sina besikhashane sasikhashane
sasikudze ngwenyama sasikudze kodwa ngengathi yakhe sasonzetwa nathi sasesiyabalwa ngoba sasingekho nasesabelweni esivumelwaneni sekuqala kodwa ngengathi yakhe kulesivumelwano sengathi nathi sasesiyabalwa sasiba bantwana labatalifumana lifa lembuso ngwenyama nduna ngifuna ukukhuluma kafisha ngemandla ngwenyama ekuqhubeka ngoba livangeli akusindwa lelula ukuthi lebandleni wathi akudzingeka amandla ukuqhubeka iBhayibheli engcwele encwadini yaSamuel isiDavide asagijima namabutho 600 bathi nabafika emfuleni iBhasori labangu 200 ngwenyama nduna bahluleka ngisho kowela ngoba besebadziniwe sebede amandla kwabonakala kube kuthi kumnyama ngathi ngabamemeta ukuthi awunkosi manje uhlale nathi sekuhlwile manje nkosi uhlale nelive ngoba sekuhlwile emahhovisi onke umbuso wakangwane manje uhlale nathi ngoba sekuhlwile nabakhansi umgibhitha wena wekunena lela gula ngithi bazalwane nibokuqaphela bayashiyana abantu ngitsini bazalwane kasomhlolo ngithi bantu bentanjani bayashiyana lo mgibhitha bekani mnumzane wakhe wena kunene asigili sakhe confirm azicharamboni asigili salomnumzane nangumAmaleki kodwa yena beka ngumgibhitha iBhayibheli engcwele lisibesana amalanga lamathathu angadli anganathi ngishamandi lokusho iTrinity bazalwane ebuthathwini bakhe lithi ke iBhayibheli engcwele kwenyama nduna hawu nkosi yami lithi ke leli vilapho silosikhulu wambuta Davide wathi konje mfowethu wekukezaphi wathi mina ngumgibhithe manje umnumzane wami ungishiyile ukuthi Davide nginenkinga yinye ngifuna lamaAmaleki lathumbe konke athumbane bafati bethu ungangisa yini labakhona khona uthi ngiyakwesaba wena uyabulalana funga kuqala ukuthi ngeke ungibulale nasengikutshelile amen bazalwane ngalamagama ngwenyama ngikhuluma ngemandla kuthi kunemasoja noma emabutho lasuka ang600 agijima kwaje emncintiswaneni lapho sebathola khona amaAmaleki bafika sebangu400 kukhona labaphelele endleleni kwababamba kuhlwa kwabamnyama hawu ngathi nasemakhaya ngabe siyamemeta namhla kusawunkosi hlala nathi ngoba sekumnyama hawu nkosi hlala nathi ngoba sekuhlwile athi Moses hawu ngeke sisuke simalathi kulensaba na ungahambi nathi umani ungasusi kulensaba nangabe ngeke uhambe nathi futhi na ungahambi nathi kutabona kanjalo kanjani event emhlaba uthi mina ngizuza umusa emehlweni akho hlala nathi sekuhlwile umuntu wami egcina uthi lisi Jesu wasonzela wahamba nabo uhamba nabani wena amen stadium ngabe uhamba nabani wena ngoba khona lo hamba naye kwathi ngiyaqaphelisa ukuthi bayashiyana abantu bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi